egameni lika Jesu itolo besikhuluma ngekuba prepared but nje nginakalo kwekuthi sithena sicetha sagcina sesikhuluma ngesihlokonyana lesincane lesithi be patient egameni lika Jesu ube patient and embrace challenges egameni lika Jesu yathi lento ize inkhumbuta abantu labafanana egameni lika Jesu nabo Josepha egameni lika Jesu ukhanza ukuthi kule calling yakho vele kuba nema challenges number 1 what for from close people Josepha nje bekuba kubo banakabo bamnyembenya banyembenya leliphupho lakhe laba befasi ngabayamsupport laba bakabo labo bhuti wakhe benyembenya kanjalo nawe usathatha calling yaNkulunkulu ngendeka uqithwe libandla uqithwe abantu abaclose uqithwe nathi ihlobo takho sesitawudlani ke la khaya ke besethembe wena ake ngibekise njengalo ngaJoseph abantu abakethe egameni lika Jesu number 1 betama kumcetha emandla which we call it a discouragement bathi wena ungaphatha thine boyini wena usungaphatha thine ngeke lephupha kukho phupho la ayikho indvo lena ayikifile yonke lento so kuba khona abantu abaqetha emandla bakudiscourage egameni lika Jesu number 2 lokwendeka kuJoseph bamgcumsela emgodzini lelisibita ngithi isabotage kuba khona abantu usahamba necalling yakho labaye bakusabotage bebende nje lokuthi kungasebenzeki labanye bakubute nekubuta ukuthi manje ke awutshele mina ke asespects ke sisengomfundisi ke wena ke kuthi asekubanjani kuthi asewuba yini uma usuyababona lo mnyazi akhuluma athi utawuba ngumfundisi mos bafundisa bethembakali ke mos bafundisi banjena bakunikele simo salo kwekuthi vele uve nawe ngathi ngangiyayekile lo mnyazi are you sure ubitiwe njenga Joseph labamqhumsela emgodzini kulokunye lokwendeka kuJosepha number 3 base bakhala plan lekumbulala awucabange badiscussa lambi kwakhe yini singambulali sesenda bakuskerisha bakhona ke bantu vele labakuskerishako while usatimisela kuhamba nomsebenzi kaNkuluNkulu bakwesabise bende bakhulume lambi kwakho ukuthi kubani kwendeka ukuthi asathi uhamba nelibito lwakhe kwase kwendeka ukuthi batawukusabisa vele kunye nawe egameni lika Jesu lokunye lokwendeka kuJosepha mhlambe lengagcina ngako ubani labadudane labahlobo takhe egameni lika Jesu wavalelwa ejele lokuvalelwa ejele for 15 years and futhi ngibabhlungu lokwekuthi kude lenye indzawo eBhayibhelini la ke weva khona ukuthi kukhona lo waboshwa it is the first recorded imprisonment eBhayibhelini ngile ya Joseph lokunye ke sekutawuta muva ke but the first imprisonment ever recorded in the Bible ngile ya Joseph and lokho for 15 years kwadelay yaleli phupho lakhe kwakungathi ngeke lisaphumelela ngeke very calling inako lokwekuthi ifuna wena unake lokwekuthi angibuyeli emuva egameni lika Jesu bese kuba khona futhi nekwekuthi kube khona kubukeleka phasi nako ke kunake lokho usatawuhamba nale calling yakho lokuthi kunebantu labatakubukela phasi because bathi ema weaknesses akho futhi ukhanzele lokwekuthi abantu labayiqonza kahle le calling abantu labayatiko mbamba seke ngibekuse ngaDavid lowabukelwa phasi banakabo egameni lika Jesu noma sashito ke lokwekuthi yena wabulala libhere yena kwababulala ingwenyama ini utathola leso story so First Samuel chapter 17 utafunza verse number 28 kuya 35 kukhuluma bhuti wakhe lomdzala la ukhuluma namagama lendawo kwathinza la aze angi5 aya discourage mabi lamagama lawakhuluma kokani phela ngiyena amdzala longawukhutsata lo mfana lomncane egameni lika Jesu uthi ke Eliyabe number 1 utofunani wena lapha lo naso uziyona utofunani lapha utofunani uyapi la suka la utofunani la number 2 la kushoko uthi utishiyena bani timvu letimbalwa ehlane ya utemphini wena i-capability yakho ilingana netimvu letimbalwa ehlane utishiyena bani ngoba ngawuhamba uyonakana netimvu hayi la i-discouragement number 3 ngiyathi ukuthi utikhukhumeta kanjani oweva lamagama ukuthi mabi kanjani number 4 uthi inhlitiyo yakho yimbi number 5 uthi utelekutobukela impi nje kuphela utelekutobukela impi nje kuphela
onke lamagama lasihlanu lakhulunywa ngilomnakabo, they are very discouraging. Futhi akhulunywa ngumuntu lefathi ngabe uyamsekela, ngabe uyamsupporta, ngubhuti wakhe, ngumnakabo. That is what is going to happen to you. Now sathatha le journey vele there are people abatakubuta ukuthi utofunani lapha emfundisini, labanye tokubuta ukuthi ushiye nabani lapha esontweni lakho, libandla lencane, usehlulwe ngileli uthela le awukayishumayela nakuyishumayela basengakaphenduki basadla sono, kodwa wena sowufuna ukuthatha umsebenzi lomatima lomkhulu. Ngiyathi vele uthi khukhumeta kanjani, uyatiphakamisa, inhlitiyo yakho yimbi unjanjanyana. Kuningi lasebatokukhuluma kwanzi akugcina ngalo Eliyabe naSawule, naye wakhuluma emagama lamabi. Uthi ke Sawule nakakhuluma uthi ngeke ukhone kulwa nalomfilisti. This is the king. Iyesaba nayo kulwa nalomfilisti, but utshela lo ukuthi ngeke ukhone kulwa nalomfilisti. Nanamagama la washo futhi esibili Sawule lathi ungumfana wena, yena ingwazi yekutalo. So uniketelo ya credit, unikele sitha credit uthi ingwazi yekutalwa. Ufavor le sitha over lo ngalanga kini, uthi lo ya ingwazi. Ngilama challenges lo to faceana nawo while uhamba, and you have to be strong because lama oppositions la njengalawa uwathola kuyona le group le fast ngayiyakusupporta, le group le understand le calling, le group lo hamba nayo egameni lika Jesu. Ngikhumbula egameni lika Jesu kuNehemiya, yathi kuNehemiya kwaba buhlungu phela egameni lika Jesu, ngoba Nehemiya wasuka athi uyovusa indvonga taseJerusalem letawa, but asayovusa letindzawo letindvonga taseJerusalem kwabakhona i-opposition labhekana nayo. Kwabakhona nebantu abathi ngeke kuphumelele lolibonza lungawiswa timbungushe beta nalento lena nje. Kwakhona nakujaku kwakuthiwa nguSanballat abe ngumholi waseSamaria, lo wakhuluma lamagama la nje. Banabo Tobiya abe Ammonite naye, bonke labo bantu labo bamenyela inyama emantini, bamtshela ukuthi lokwelibonza la kwakha kungawiswa nangineyifox thele nje phasi, kungafuqwa ifox kuwe. Banyembenya vele nangabe utothatha le calling yaNkulunkulu bowati lokuthi egameni lika Jesu utofacana nema oppositions. Ngigcine ngekwekuthi esinye isikhathi nale opposition iye iqhamuke nje kuwe, ukhanze ukuthi kuwa wena nje une low self esteem, akusinjena labanye nguwe nje. Uthi vele ngathi ngeke ukhona. Ngikhumbula ema-Israyeli nakathi sifikile-ke eCanaan sabona vele tithelo tikahle, dinkulu dinhle, sabona vele linetinyosi likahle lihle live, but thine sithi khanze sithi nzethe kulabantu bathi bangema-giants. So sithi khanze nje vele thine sibancane vele le toy spirit, lo moya wekushobela ekhathi, lo moya wekutifihla, le moya wekutivela ngathi wena nje awusiko lokhonako. Ufune ulwe nawo ke wena usatha uhamba nale ndlela lena. In Jesus name usekani bantu bakethu.